Dobar dan, dobro večer, pozdrav svima. Moj ime je Miroslav Zuha i ja sam iz Bele Crkve. Dobrodošli u Magiju života u epizodu broj 16. Čarobna i čudesna isceljenja. Čuda nisu suprotna prirodi, nego samo ono što znamo o prirodi. Sveti Augustin još 340. godine pre nove ere je to izjavio. Najčešće bismo se trebali osjećati zdravi, puni energije, pozitive, no, nažalost, velika većina se tako osjeća samo ponekada, a neki i nikada. Naravno, među njima ima mnogo koji su stvarno bolesni, pate od depresija i nikad ne osjete tako nešto. Naravno, zahvalnost je nešto što ćemo sa njim povratiti to svoje ozdravljenje, raspoloženje, tako da ćemo se na taj način čudnovato izlečiti i biti i zdravi pa i zdravi. Brojne studije, istraživanja su potvrdile da magična reč, magična zahvalnost stvarno i utiče na poboljšanje našeg zdravlja i takvih primjera možete pronaći svuda po knjigama i internetu. Kada u vašem organizmu postoji neka bolest, naravno da o tu njoj razmišljate i da je ta nivo vibracije veoma nizak. Osjećate frustraciju, zabrinutost, strah. No, ti negativni osjećaji vam neće popraviti zdravstveno stanje. Naprotiv, oni će reagovati baš suprotno i još sve više će vam ga upropašćavati, to jest bit ćete bolesniji. Da biste popravili to zdravstveno stanje, vi morate vaše emocije pretvoriti u pozitivne. Kada vam se nešto ne dopada na vašem telu, vi onda niste zahvalni na njemu. Jer ko nije zahvalan na svome zdravlju i svome telu, oduzet će mu se i ono što ima. Ako je zahvalan na svome zdravlju i svome telu, dat će mu se i bit će zdrav. Možda se loše osjećate kada ste bolesni, imate zdravstvenih problema, tegoba, ali to znači da ako gledate ovaj video, znači da sada u stvari primate dar zdravlja koju vam prenosim. Pod broj 1 ove vežbe razmislite o zdravlju koje ste imali kada ste bili dete. Znači vratite se unatrag u period kada ste bili malo dete i kako ste se osjećali kada niste bili bolesni, kada je sve bilo. Sjetite se trenutaka kada ste bili nepobedivi i izrecite hvala ti, osjećajući iskrenu zahvalnost za te trenutke koje sam imao i ja. Naravno, svi smo mislili da smo nepobedivi. Pod broj 2 zdravlje koje i danas primate, osjetite zahvalnost bukvalno na svakom organu svom. To radim i ja, naravno, pogotovo kad pođem spavati, možete izraziti zahvalnost na svojim rukama i nogama, na svojim organima, čulima, svome srcu. Krenite nabrajati, budite im zahvalni. Naravno, to se i kod mene dešavalo kad odemo kod lekara i on nam pronađe neku bolest, šta onda mi radimo? Počinjemo o njoj razmišljati previše, pronalaziti sve gore situacije, preturati po knjigama, googlamo i šta radimo? Toliko smo spustili tu svoju vibraciju i tako smo napravili sebe bolesni, pa da je to strašno. Nego to trebamo pretvoriti u idealno stanje, da razmišljamo kako smo na svemu zahvalni i kako smo zdravi, bit ćemo sve zdraviji. I možete 1 minutu dnevno
odvojiti za to i da razmišljate o tome kako ste vi idealno zdravi. I tako u mislima posmatrajte sebe i svoje telo. Znači, možete biti zahvalni svojim bubrezima, kako rade, svom srcu, svojoj krvi. Zahvalni na svojim očima i svom vidu koji se na čudesan način popravlja. I šta god da želite popraviti, zamislite sebe u tom idealnom stanju, zdravstvenom. Prirodne sile u nama su istinski iscelitelji. Hipokrat, 370. godine još pre nove ere. A ovu vežbu možete čarobnog zdravlja vežbati svakog dana sa zahvalnošću. Na kraj, pod broj 1, osvestite svoje blagoslove, napišite 10 novih, izrecite ih naglas, recite hvala ti, hvala ti, hvala ti za svaku. Prisjetite se neka 3 vaša trenutka mladosti kada ste bili nepobedivi, zdravi. Prisjetite se svojih organa koji dobro funkcionišu, budite im zahvalni. Odaberite jedan neki organ i neki deo tela koji želite da bude zdrav i da dobro funkcioniše. I za kraj, kada počnete spavati, uzmite svoj kamen zahvalnosti u ruku, recite zahvalan sam na svemu što mi se u toku dana dobroga dogodilo, izrecite svoje blagoslove koje imate, jer ko je zahvalan, dat će mu se. Veliki pozdrav iz Bele crkve do sledeće epizode. Junaslav, koji je vama takođe zahvalan.